Iji ni Weru TV. Ketheka muno mutegeri wa Weru TV kambite kinura ina weekendi imbega na ntukia kuya umundi yatinda wega iri tariki 30 mweri wa gatano mwaka wa 2024 kugwatogeni methani ya Nteto ya Weru da Imwe mbita kwa Christine wa NJERU mwananiria wetu wa mavideo tukomonde ni Maureen Kome indi mbere kiri Nteto itu kubanganiritie. Antu mathatu walipo mwari wa miaka 14 gukua nyuma ya kuria uki Tharaka South. Uroiri wa giti kia urais Mwangi wa Iria kurigirwa kuthungira Bomas. Twakumanyithia boria rwiri magiti kia ubunge kuma ishugo mwanya Tharaka Nithi na Meru macokete maratathi kiri IBC. Twakuretera nkinda no cia ekuru gicunci gia kairi. Tukemberia antu mathatu ni makuite nturani ya kiaroni Tharaka South nyuma ya kwithirwa magicuna uki wa kuria. Kiri mathatu mama mairi mama ni antu manene na mwari wa miaka 14 na mangi manana ni makugwata utungata cibitarini ya Marimanti level 4 kuringana na antu mamuci uki uyu urarombeto kuma kiri mutini wa mujuria na nitabure mwandiki wetu wa Nteto Paul wa Kabithi agutariria. Ituria keba irigwiririte nturani ya kiaroni wadini ya Marimanti neno nyuma ya ntu kenda kurumatwa inda na bairi mwankira thino gutotura bwao nyuma ya kuria ukibwanchora ntugo ya Jumamosi. Ina mombi mbajirwe muno tikwayo kumbajirwe ngo taiko ndege yakanaga ananwa kinya we na moria na atajena thina nwa mwere chawa wa mweri ga ukigitiri ata achonire mwambera gino mombi ni ogungukua ndikwigwa tankonoka ambere mugwatire obuona mutaka mwira ngwatira ndamugwatire njara ataombaga gukarakara kwegita twira kaire tumumamie kala mutegwa kabengi watariaga okibuwaro rire ana atemire indi nathi arumia mwekuruju okipengine arumirie mbere arumire mwekuruju uyu akwita gwitwa consulta kawiria wantamweya achoka kuruka kikuigwa yakwa nkigwa arumia akurukira na ntura arumia mukuru anaba mukuru ngeragu wa mugira okube arumiriya ntubana na arumiriya ntu bagintimi bagana lakina ntu bayingi ndandi ya ntu bayingi na bonda bakure okibugu ibambire wakanoinda nkigwa Okeraniria na umwe wa baraba kuthutira turobo cibitarini ya Marimanti level 4. Mumeta kia mara Eje. Twaro mana uwa njagwa. Na uwa temagwa. Tware. Ngente kuigwa mama. Inturera kwaro kujiro makarikata mama gukabere. Ngenge kurukite tiga mwanka oyo ikwae na gintu tegukaire ukiburagite muntu. Na mwanka ongena kubachoka balingatie kura muntu. Ikieto minkrombe romba tarukire diki. Entura weno. Karocho location.
ni karikari ari kujiritwe nazi nchanjo wa Marimanti level 4 bwana Stephen Kamanja. Ndugu watatu wanatengeneza asali. Kuna mbizi, kuna ingine inaitwa kidharaka nchura na nyingine itawa ndomba. Edo mpiri tumeta mpiri. Ni nchura batemeta mutemi. Baada ya family. Kwa hivyo wakati walikula sasa wakaanza mambo ya kuumwa na tumbo, wengine wote wakaanza kuendesha, ndio wakaletwa hospitali. Miri ya baraba tutigite nerekete kwiro mochari ya Marimanti na baraba ngiko dhutira utorobo hospitali no. Kiripotera Weru TV kumantereche Tharaka. Bitu wa Paul Gwakabedhe. Tugitigana na Nteto ino Nteto ni shingini ati ni kumirite gicanga ndani ya nyumba nene ya misemanio ni Bomas of Kenya nteresha Nairobi nyuma ya muriri wa giti kia urais Mwangi wa Iria kurigerwa gukuruka aiga gikaro na kamiti ya idurano mibaka wa Iria arudite nyuma ya ABC kurega kumukira kirore ya kuthirania nawe ni kendathi na mbere na kampeni ciawe cia kuruira gitigiki. Boniface Mwongera nonerete untu uyu gataririe nkuruki. Gavana Murang'a bwana Mwangi wa Iria urogocogite kio rais ya Nthiguru na Kenya na kiama kiawe kia usopate ntukona ro kumaro kire mwankatha muganya na tindete tinda murigene jo Bomas nyuma yo kwithurira kuruka ndene na kumona mukarito kiama ABC bwana Ufurache Bukati wa Iria urokwandamene na thingati bonkabo na mwenge jongali tumanirite na ugere atikata na kwebera Antonio mwanka Ufurache Bukati ngwethirwa kija na mwamukure na gichokio. Inchi tutaleta mabadiliko very soon. Mathina ja Iria najo jarambire ntukwegorogora nyuma kwethirwa ikinyire kirikaro na bibi ya Bomas arethire rito ryo tikiriste baraba kwethirwa besho gitike kio rais aratetere na kwara mobobo gakio ABC benajama ya kwethirwa bemuitaito. Hata wale watu who did not qualify wamewekwa kwa schedule. Na tumeona hapa wakiito. Lakini mimi naondoa kwa schedule. Hii itakuwa Kenya mpya. Hakuna uchaguzi itafanyika if I will not contest. That one you can light. Nimeleta kila na haki ya Mungu. Kama sita contest hakuna uchaguzi mwingine. Hiyo mjue. Because we know the brief here, no Kikuyu should be allowed through. I brought 24. No, we are not aware of that. No, God, you people signed for 24. Kulingana na ABC ni ati Iria araletete saini kumakiri kaunti kenda yake no to saini kumakiri kaunti 24 Iria bagwitia. We even have photos watu wenu going through item by item na watu wetu. Tunaachia watu vitu wanaenda nacho choo wanasema hatukuleta. That is not possible in this nation. Kalonzo anaitwa anaambiwa because you are special. Leta hiyo taangalia. Hii Kenya ni yetu zote. Wakikuyu wote wakiwa hapo ndani haki ya Mungu. Arweri bangi batatu nabo ja kwangerekano Patrick Ngori, Justus Juma na Professor Wajakoya wa Root Party. Ibethiro bakebebero nyuma ABC kwa batrete saini chethao na nyankoro kibangi saini chete kwethiro chigitaniria na ibandibira banenkanirite. Kiri Wajakoya ABC ugira nenkanite saini kumakire kaunti 18 no to kaunti 24 iria bakwenda kwa Nande batigiri arweri 12 nke reporter Ntoshero TV kumaja kengina ngine Nairobi mbita Boniface Mwongera. Ntuko ya umonde mbunge wa North Thaa, speaker wa bunge ya kaunti ya Meru Kaberia Rimba bamuna MC wa municipality Elias Murega masokete maratathi mawa kirika mitethura na mibaka wataratara uyurambiri ntuko ya igoro baria monde maria magushuba ite ino mabaterie gucokia maratathi mama mbere ya tariki 10 mweri wa Gathandatu mwaka uyu Muthiru Murioki na thingatanite na arwiri mama na nkinyagia kwaranirie namo gatubecio ikibinya akienda kuthura jathatu ya mbunge wa North Thaa muthiro na rwa na ikinyite ndongi ABC ja North ni kendo mbakuthwa gitikirwa aronekene eruka nkendoria kuruma baba ingi ekuthura ni saini othura ni saini ngurukia 25,000 indetikirwa kigwi kia 2,000. Although nilikuwa na 25,000 wamechukua 2,000 electronic copies na ile nimeleta kwa box mzima imejaa, na kwa hiyo
wamethibitisha kwamba 1976 signatures zilikuwa sawa kabisa. So peace, hakuna mambo ya 6 piece. Nimesema rainbow inatengenezwa na colors zote. So we are a rainbow nation. Na kila mtu atachagua ule anataka kama president, kama senator, kama governor, women rep na MCA. So ule atachaguliwa ndio tutafanya kazi na yeye. Na niko na confidence nitashinda hii kura hata nikiwa independent because kazi ile nimefanya inaonekana. Munini wa Speaker Edias Murega urenyone MC wa municipality kinyethwa kinyite Ntoja nikenda kunengera barua ciawe ariki ameke TSP ara kinyewe nandi akoromba gitikio bunge ke Northimenti. Safari ya gweta bunge ekwambiria narua nontu kwithirwa declared by IBC na nkwenda kureassure antu ba Northimenti my commitment ya kwithirwa ngita na ara nkabaitira ngugi na barabara ya kieba na bestu ka maybe igitike MCA na ndebe sure igitike mbunge ono Northimenti kedwa kiromba na kiama gya TSP aromba pastors tweze amwe ikenda campaign yetu official yambiria na maromba then tukareta antu ba municipality amwe ikenda mbera ibwega nontu bompa support yao na kura chao kaba savu miaka 5 from there tukaraunch manifesto yetu ikenda nande tuingritia tairi yetu kirintere chonde cha Northimenti kungenda ku kirigitiga seneta wotegero ni kaberia rimba urani speaker mbunge ya Meru arakaberia rimba agwete kinyakethira na kuromba kura re mtu giombe akalingira Raila ndebe windi rombe tikia kia seneta ndi independent pande ya president yuko juu. Mimi niliamua nitapigia kura yangu Right Honorable Raila Amolo Odinga wakiwa na Martha Karua, especially Martha Karua yu wakili yauni nituritite nongu miaka mingi imbiche principles ciawe na misimamo mwe kimanto ndo corruption na manto yangi so ba watandirite na Raila Amolo Odinga tethora ndina gitumikia ko ba campaign na kore ba kureko na kabeire kire kura ingi itebibi ingi kato totege ukuita kaba barombe kura kirantu urando makura ninka muomwa kura nkiripotera Weru TV mitambo thuri murioki ona maria makorwira gite giki kia bunge gishugo kia Northimenti kinyagiamo na sinkiagia Centrimenti ona motia tigie nyuma gukinya maratathi mao kire kamiti ya ithurano na mibaka monde makigeria gukinyaniria mitaratara yonde ya IBC nikenda matikabingirwe nyuma mutugikare enachiki binya Nintuku ejire atongiria baraba komerira matagitekio bunge gucokia matasi jao kirenkiama ya IBC kenda bakayo wa certificate ya kurura gitigiki aria twithirite tukiaranire na bamwe bawa ya Northimenti aleo Franklin Konge na muthuri mwega bobaire baria rweri byumbe barabara igwa bena wasiwasi nonto bokwithira ngabijana tutena mbesa eturikite korenji mbwira murungu akurunga makanya na kawe na tugwita na mbere bukaigwa makito ne barabo kama tanto bonde nturene baka bathiuruka gitaunine baatu tukathiuruka ntura njakwa njatwaranie na mwananchi na iwo bena kure mpinge na bagaturingira electorate bakona no obwirite gwita nakyo na ingwitikia muthuri mwega nwe bakathura tonto ni baije track record yakwa negitariria ntaterete gitigiki na weka tharonda urani wa kiama kia UDA na nkurukine kwenda kuga ni turinge siasa cia thiri gutino irumi bagatorwa gutindo egatarwa indi kira gikethurwa gitarwa ni kura kuga nkoria o ure umwe twina bonde bene twinde ni twithwe tukira antu bara bethairo be nyuma yetu bakeja kwithira bagichochea ndwa kirengi ndio nkimathi mutwiri wa kiama kia Ambassador nini ankubu and therefore turenda utangaza narua ati mujumbe wa Northimenti tariki 9 mweri jwenana akethira ageta kwa Gideon Kimathi Mutwiri barabagwetekerio tuone kwa mkono na muthia buruni twaranirite na Julius Kimathi munde wa kiama kia Jubilee kuma gishigo mbunge ya Centrimenti inita ya Centrimenti na imbijero bungoro rwakwa rukarugura kithomo rukarugura agriculture mono rutero bagaiti manto ya majani na manto ya ikwachi na manto ya kaoa
na manto ya bamba manto ya ulimi bwa ndere ya twite kurugura na manto ya kithomo ndene centrimenti na gukuria taka chetu cha bonda bonda ciumare bwera ire tuchike the next level na tukiria ayuthi betu nontu ayuthi betu currently batida program. Nkiripotera Nteto cia Weru rekwa riitwa ni Mutugi Kare. Arori magitio giki kia ubunge gicigo kia Mara ona mo nimekinyitie kiri kamiti ya ithurano na mibaka nikenda gucukia maratathi mao arwairi magicigo gia Chukegamba ng'ombe ni mariritie utongoria uri na uthie na mbere na wicurite mirandi mwanya mwanya ya gukuria akari ni mariritie Anthony Mathure mutongoria uri ukamaguna Martin Mugambi ena cutariria kumatharakanithia Thenya we munthi kuri ntugu ya mwicho ya baraba kuromba giti kia bunge gucokia maratati kurutha clearance kana gucokia maratati gutwiragwa na nyundari independent candidate. Mubunge Kareke Mbiuki aratindikirwa na chethi magana bari na nguo cia gucetha karumbeta na ndiramu. Kareke akiugaga ende cirembe kuringwa kabarikane kumaliwa officially to in the campaign mood tuko kiwanja na zaidi tukaringa campaign like no any other iraitaroneka guku unity to unity gutije no moto tugakinya mareje tukira gantu ba mala na twambiririe safari yetu na tukinyitie na tukwenda kubakinya mbari renge mochia cha gitonga kaburu bongo nwe arekinya kirio bichino mbari cha kiega nguru leo ni kuthi mashinani ke wananchi kwaria nabo kubera leo igitarene ni gitara gutumira bongo batigatumira enda gontu ni mbeca ithiete kurutwa mbeca ije ne bale mbeca na ere ntugo ya kumenyithia kari na nkinya thingati mo bunge wa wakwira maratati bongo arethetera ni ntetekanitie na kerere na kugurira ndakanchobi na nyamo kenda balinga kerere na barabarani ndienda kuthi ku mashinani nturani nkeragia na ntu nkibonagiria nikenda tuba convince mbare ya gicigo mbunge gia Chukegamba ng'ombe mochia chama chekerito na mutwekere bonde barekinya obichini cia kiama kia ABC tauni ya Chuka na slogan ya mutwenje gikiuga manto ne kerekere tutigo chenchia netira chenchia neti chenchia kithomo na nkinya cia biama gicigo mbunge gia Chukegamba ng'ombe irathukia kanya karakanene mbasari tukoyana through system tukethirania ana marieto mana bachukuru bonde Chukegamba ng'ombe tugekera system uni na check igatukonengana gido through system ote muntu munene ati onto ekiamene kina muntu imunene kulingana na wira uraritirite antu na bora antu bo moja na bora antu bamuona Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Kaunti ya Meru antu akaengi ni meumiritie na kuthungira kirirwiro rwa gucuba gitigi kigia antu aka ori agikarite Thaa ino kawira Mwangaza anirite ati gukiromba kairi arenda kia gavana Meru nkatha imingi cia antu akani kwenda gitigi kikiria kionanite ushindani umunene ukuchiritie ona antu kiumbe mwandiki wetu wa Nteto Boniface Mongera na sowanite na ekarandi na nkatha ino nikenda kuigwa ugambi na kiroto kiao kiri antu aka mama na ikene gicunche gia kairi kiri gonororo wa mwanya nkindano cia ekuru na kukuringana ripoti census mwaka 2019 kaunti ya Meru ina mtu mumwe 947 650 namba 3 mungana jo munene na jujo mumbira jo mwekuru bengiri 197 942 arume bengiri 149 591 ayuthi ndene kaunti ya Meru bakuba miaka 20 mwaka miaka 35 inusu ya nto bonde ndene kaunti ya Meru atere gicunci gia katiba ya Kenya 97 kiathurite giti kia murungamiri ekuru kaunti yonthe ajanthi gurune ngugi neneneo ikurungamira mumbira jo mwekuru ikundi biria bitina tujuna ugenturene kuonda mwatho kire bunge nene na inya gutegera utumiri wa mbeca kiri mirandi ya thirikari ontu burabuje kire na gichunko ta oversight bwakomenya ni atiri obisio nthe murungamiri ekuru ajanthi gurune o mwaka junthe ni theru inenkero kiina kire kumenyekana ja gaf shiringi milioni 63 tugukara nthi guru na baba na barakuromba gitike murungamiri ekuru ndene kaunti ya Meru na twabole bagatumira mbeca iria atia ibatucokeretie ujo slogan yakwa ni uwezo
na usawa. Ndona kuwezesha antu kuomba kutegia samaki nkurukia kubanenkeria samaki au nio mba kwithira nkende ngitia manani nkenda antu betha bena uwezo bwa kujimudu kana kwitha bakiomba kumenyera nja ciao, kumenyera biashara ciao, kumenyera urimi bwao, kumenyera ugima bwao bwa miiri, nontu muntu ena uwezo bwa kuimenyera. I think eu nio twinda dunia nio tigintu kingi tuchwa nketha ndina committee nketha ndina mukamiti kuma every ward ubo baga ntete ya ku decide o mwanka ri mbecha itwe nacio tukaitumira atia na tukomba kwa account mbecha cionthe na kinyadera nketha ngeja kwa advise kwa mandu jana mbiji no mwanka mbitere ndina jo akilini cha gutethia antu na imbangite gutethia antu Pamiru na untu bambere nditeka ikoro Pamiru gateka pa mami betu kwa ikundi ni pipinge ote ugeta biashara ene gwa kundi ge kigeta kanisene ekoro kwa ijukukarania bwega na nkwenda kuba mbecha cia gwitethera na mbere mbana nkira mbecha iji nkabatithira training na training eje kadhibo ni antu Pamiru na utoka create employment manya tutumba ko chuja antu matuga beje training pa mami betu antu Pamiru bathomete sana tukeka curriculum ya antu young na old para bena experience bakeja pakitana pa mami na antu bangi bena ikundi nyako na kurbe na ikundi nkareta ira ikundi bira experts pakuba train ne ataumba ku ibiashara eri kuumba kwambiriria no kabukambiria buri kundi na mbeca jaira cia kureta mbi cia ku generate income kwina mantu yangi maingi ja resource and rescue centers nontu bwa gender based violence karambu akareta into bionde methene bigawe bia mwana bigawe bia mukuru na nyawo ekuru enzangu youth babu youth de mami wenu ndenda kubo join to the database to go the database baraba thomi baraba na science baraba na history baraba na statistics baraba na arts ino to baba kuina dance mono na kuina nyando embo baba kuringa nyambicha mono manto jo jonde chomba ku employ nkoro kiejo kebange pakaitumiro jo tubita ku make sure twina database ya ekuru elderly na akuru ba society to Meru na to make sure na Nairobi ke social protection ibekeri na mbecha chao ni kuya antu barito school batikumba kuria fees na there are very many so by that time together twina foundation a bursaries an education fund egutetheria ana with a school in the first 100 days kubwira antu ko isiambere cia 100 days tukambiria na kuthomithania na utega thina na committees tukathithia wondi kena tukarabo mbe tumenya thina cia wondi bi ngeka rescue centers chanto para bometeke marriages para bena violent spouses nyato kibachura solution era kubachura pro bono services batumbo karanjira nonto tutekwanda mandu cha kubo ngana nara oragero imukuru kana mukuru nara oragero imukuru kuimbangite kubekira rescue centers na ikinyange ngeka rescue centers dikanetona tora ntigwa na ndenda kuchika hinya ke county yetu ngenda gweke monyambene ingisa india bore ingi mutindwa that is town ne mwankubu na mwabu nonto shiringi milioni 63 ni ntare omwaka kirie kaunti reshina antu baba inge pamo barweri baba ibogite bakethero bekube na kuthuguria miro mirandi imwe omeobisi ciao nkabwithia a lot of lobbying nka partner na antu bangi na organizations inge either non-governmental kana kinyo ministries cia thirikari kuchwa utethio bwa kandu butibwa ngafu tingei na ngakinya bunge nkamobilize kurubangi to lobby twewe mbecha nyingi no thirikari na mbecha ntijine kipona gitike tuja ya flower girls tuteto na resources cia gutethia antu betu nkwenda ku include antu bonde nkwenda ku consult na antu bonde from governor all the way wanka MCA nyeto arama ko watanira tukarinde methene mwe ya kwena thina no kumenya dispensary fulani etena ndawa imbie karema karambwete akarente na ngabana amwerenche chonkoni nabo kainge ukethira baba ingi batithira bakirengo icha murungamiro ekoro nonto ukethira mathina jara kwetho jenenkero MCA mujumbe ni nya gavana kinyabo no bakunenkerwa
neji thoko maketha ja munde nko boro tonyende no kethira mirongo na magana je kuru para bakuthia biashara na boja Kenya bangi tariki 9 mweri jana na mwaka juju bakethira bagita kulinga kura ende tutonyende ne tumimwa kuru kali bakwenda kuthura na tuthomitharia thokone tukaria thokone tukaria nyomba thokone ende tu otemwe kuru tutega batu mwakoro ria ombo tutega tingejete amandi buti kana keza na mirengetu kana materesi batu tutiomba kuona gintu gya kuria kwogwiro mbare yako inkuromba mutongeria oria ukatukathura turi ekuru tuthura mutongeria wina focus umona kyakoro ketere mweshwi ito mutongeria omwekuru ratio tukathura ri turiuga tetegere ekuru wensake nona metho na nuje mwekuru kaithonge kithunu no agatumenyerera nake kana thoko je tukara twakare thongi atutegere twikira mataja jau na kinyo theru nyaja tutagaire kuru kinya na thokone mathogani jabamwe bakuromba ite bibi bugite bakethero bakendereithia ngore mushimo kara mwangaza ethiri twitite kwa miaka 5 aria bangi nabo bugite bakethero bajuke mukondo mwanya na kawira mwangaza nani ndinde gakimbui ndatonya utongerie ne nkalelia muno mantu jara ethirite akibwithia jara ya kuwiria miru mbendelee nayo na nani mbongele yakwa nontu kinya ni inde mutongerie na bokwa chiako ngatumira na mwanya lakini number 1 umenye kwithara kwina independent committee engaf andiki sheriene ati no mwanka ithurwe mbunge mwekuru ethera patron so baui boba gakarande of course twaranirie twinde tumenye ina mbechi irenda kana itumire kiate twakarande tubange owondi na mbecha shigawe equally no tenkanja mikere kana mirari gitike murongo mirio kuri gwite mutoro kumenya kwaria na gutetera ntobokire bunge nene jaorea mwashimwa kara mwangaze thiri twagitumira kanya kabiure kana petition kire bunge nene kana ukanyumene ora mwashimwa Florence Kajuju ethera akiore biuria uguchangira ndwaria ni nyakagita kama kureta misonde yoja kwangerekano musono jo tigire kimera kemera ikwa kimera alali timira bibinge babangi baberu pio jainyava nkuigwa bamwe barejere 6 months utumba kwethira we ukenda kutongeria antu ura kuona ni nyana mathithio kuma karaja rimwe ja ritwari na michujo mbere mpete independent nona rimwe mwekuru no kura na ritwa kari opponent no guta kari kare na ninko baheshima cha mami bakwa na nzukie nkura kuruke yuni rimwe kwa joka ya advantage ore yangu kwikira accusations kari kakari nkuromba bampeshima joramba yechaka na bamwe baratuchindana nabo baina magija maingi muno yaumbo talwa ya talwa kuma rukire mwanko tuku and so no mwanka baurie manto jo kauntambi jo kaunta mathina jarayo nontu na ikyo wikwa baita bakiwa urangweta after campaigns ngaita atia nkamwijira clip ukuira buranda ugani ati antu bari bena propaganda kwa urongo kwintu gitawa slander na defamation na ndibura bakwenda barenda kuruma kana okuthuria kendo tiga kureka kura wambiria gwitocho mawakiri bambirio bathigata obakanusha ankurigara nyana te bonere clearance kwa parties ciao ndo CRB no ina loan utirete miaka 6 ri ni ata CRB ombo konekera clearance certificate so itukumenya kinya batu antu bakathwania propaganda ibonka bamenya Boniface Mongera Nteto cia Weru gatunoke banini tikathinwa akuningucoka na Nteto nkuruki urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor,
room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Yetu sako ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na rana weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku gwita ingi kugura airtime na jangija maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejwetu www.yetusako.co.ke. Yetusako, your success, our pride. Want to keep your whole family entertained? StarTime's got you. Catch up with popular local drama Kupatana, rich football action on Bundesliga, La Liga, and Man U TV, adventure for the kids on Toonami, ST Kids and Nickelodeon, as well as nail-biting novellas on Brothers Season 2, movies, documentaries, latest local and international news updates. For this and more, simply renew your subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite. StarTime. Vipindi bomba kwa familia nzima. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapa zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Mbetagwa John Kireria Mubobia, MC wego Gistu wonti. Mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego gisti miaka 10 na ningucokeria ntubego gisti nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego gisti tariki 9 mweri Jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone njega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukirio limi bwetu na kurondeka igogisti kende rwele ntura njega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego gisti mwekuru mukuru atanabaya na alibachia tariki 9 mweri Jwenana umero kire ulingire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Edith Mwirigi, Edith Mwirigi, Edith Mwirigi. Iweto kwenda. Mugenya Nteto. Mareta mbeta kwa engineer Edith Nkadha Mwirigi. Nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke mama county jakira twitaga Meru woman representative. Nde twa giteke kijamururi kiombe kana independent candidate. Nde na mibango eminge irambangirete Nteto ba Meru na uni nde muchiari na nde muyuthi. Inkwalewa thina ira chonde Nteto ba itaira ntuko cionde. Nde buromba na giteo gikinene mono tariki 9 mweri Jwenana pompe kura cienu. Ririkana kondura ikuidura. Wakiuragia mama county wetu ni oreko Edith Mwirigi maendeleo